mina nje kone ode ngifuna uyisho yazi ade ngilalele umbalulo ephendula manje uyabona lesiphukupuku lesi esafakwa ANC umbalulo isiphukupuku lesi sinamanga siyixoki siyonke into yokuqala nangu president wethu uneqala ephalaphala kwathatha imali kwatholakala imali alikaze lithethwe icala lakhe lathathwa labekwalini angimabaleki amanye amacala abheca ANC nincolisa i-ANC into efanele niyazi ukuthi nincolisa i-ANC nina nize laphana futhi mina ngazi ukuthi abantu banithandelani ngoba nina fanele ngani yakhishwa nje ku-ANC ngoba i-ANC ayinankinga igama elithi ANC alinankinga yini ni-corrupt man khona manje ukhuluma amanga yabo kuyayazi lento ekhulunywa umkhwanazi ukhuluma iqiniso ukuthi unesibindi nje uthi into ade nayiqala yama-drugs hayi la namhlanje into endala nje yini nakufanele nayivala niyahluleka yes khona manje amanye amazwe Africa ayayigxeka i-South Africa ayigxekelani because nge-corruption eninayo anikwazi ukuphatha izwe nini ihlulwa into eyodwa nje amanye amazwe athi asisebenzisane sibe nokuthula phakathi kwethu kodwa nina nihlulwa yilokho nidedela ama-foreigners amaNdiya amaPakistan yonke lezizwe lezigcwale la emhlabeni zigcwale kodwa nibe nikwazi ukuhlukumeza abantu bakini base-Afrika bahlukumeza kodwa ngeke niwahlukumeza amaNdiya ngeke niwahlukumeza ama-China ngeke nibahlukumeza abelungu yini ngani kanti i-freedom yethu ekwakweyenu eyethu e-Afrika yama-Afrika ayesisiza kodwa niyakwazi ukudedela konke lezizwe lezi zigcwale ngawabona manje yagcwelela i-South Africa ma-Pakistan agcwele e-South Africa ma-China konke kugcwele nje kuyithu angazi nina nizinja nje nina